Yes kandi turi live turi side z'Isingiro ninga shaba kweta Ntungu imwe abareba bitu abakumanya umwanya ogu kunaho turi bahita Ntungu kandi twatujire kuzika chairman no mushije w'amani kandi afiye kuno na hihi na church so imwe abareba bita bari Dubai bari Qatar imwe abakutire abakunda munonga Isingiro na munonga hatujyo wanyu bareta gwambarira twisha twatembera jabiri akwe twatemesozi kandi twahikira nyamuganda wanje Asmani kandi ubwo ndutwantu twasaganya nawe barako bajya kamera kandi twija kujya tuzikira abantu koza ngo bari fan witu kandi yafegwa noma ko bari fan witu at least wafegwa twatwine kubereraho twina kintu cyo twina kintu kisa ekitiro tuza ku introducing Ankore media cyo kuyamba abantu kugira ngo tushange umuntu yine kizibu tumuyambe twatirine ni twatanisa nimwe abarevita barungi ni mount zakora difference na munongo mu Western Uganda ninga Ankore region hari umuntu uri kubana enda just obuyambi buke eseteze zizo kujyo tukambi kasi yakameze zitakunyamba shangane zibasa kuyamba umuntu kandi arwo mu kizibu cyako barimo nawe base kukira kandi abase kuturaho so tujya Ankore media kanza kwantu bereka different so ejini Isingiro tuwa wakama na basa kubereka utantu leta so ejo niyo view kandi nugireba nurebera abantu kimwe bare n'abarugaye binji kandi baruga kuzika so nza kwanta kwereka towns cities bicuekane ryanga ibyo muri Isingiro salut for now twina Asman akamira bless Yes Uganda, we bare kuri program eki wabano kimanya niyo sha just chillinga tukwasaga Swagger promoter the number 1 kulubuta selector kulubuta ningale kale nina mani no zakwikiriza ngo nina mani no zakukakasa ngo nina mani